STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala ngerahmati kita mandum. Alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat adalah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Subhanahu wa taala mendapat kepada kita kesehatan dan mendapat kepada kita kesempatan sehingga kita bersualam dalam ajaran interaktif kita guna bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala di malam yang berbahagianya kita akan lanjut dalam pembacaan kitab kita Riyadhus Shalihin. Kitab yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia yang sebutkan hadis-hadis yang berhubungan dengan bab sabar. Maka di bab malam yang berbahagia dia akan terlanjut dalam bacaan hadis kita. Wa Nabi Zaid Usamah ibn Zaid Al-Harisah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hubbihi wa ibni hubbihi radhiyallahu anhuma. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid Al-Harisah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaunya adalah orang yang cintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan anak dari orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla meridai orang yang berdua. Jadi Usamah bin Zaid radhiyallahu an merupakan seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia, dan beliau adalah anak dari Zaid Al-Harisah. Zaid Al-Harisah yang merupakan orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dahulu adalah budak dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an. Kemudian Zaid Al-Harisah, bapa Usamah bin Zaid, gejuk bak Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ni bak watayan tu lah daripada pihak keluarga kerja abak Nabi SAW tu kelake tebuh, kelake bayi yang bahasa tayang. Harga Zaid Al-Harisah kerana nibak otayang yang adalah seorang budak. Maka nibak otayang Zaid Al-Harisah radhiyallahu an, beliau tidak mau dan beliau memilih untuk hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi alaihi wasallam sangat mencintai dari Zaid Al-Harisah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Zaid Al-Harisah berkahwin oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan sirah original yang bernama Barakah, yang dikenal dengan Ummul Aiman. Jadi di antara buah cinta daripada pernikahan mereka berdua adalah lahirnya Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sebagaimana yang sebutkan bahwasanya Zaid Al-Harisah merupakan orang yang cintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sebagaimana kali yang ada pemandum wafat tatkala terjadinya perang Mu'tah, iaitu perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Rasul alaihi salatu wasallam dibawatian keperintahkan kepada Zaid Al-Harisah untuk memimpin kaum muslimin. Bahkan Nabi menyebutkan jika Zaid Al-Harisah meninggal, maka kepemimpinan atau bendera perang diambil oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Rawahah. Apabila Abdullah bin Rawahah meninggal, diambil oleh Ja'far, tapi kemudian diambil oleh salah satu daripada pedang-pedang Allah, itu Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Zaid Al-Harisah beliau wafat ketika terjadi perang Mu'tah, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Jadi bapa Usamah bin Zaid ni, tokoh yang ingin saya bahas ni, adalah orang yang utama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di sini disebutkan wa hubbihi wa ibnu hubbi radhiyallahu anhuma, iaitu Usamah bin Zaid adalah orang yang mencintai
oleh Nabi, kemudian bapa kalian pun mencintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun Usamah bin Zaid, beliaunya adalah seorang sahabat yang kali disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam daripada keutamaan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah gemat Usamah bin Zaid bin Bawadian dan Al-Hasan, dan Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, cintailah mereka berdua, disebabkan karena lun cinta lun kepada orang yang berdua, yaitu Usamah bin Zaid dan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhum. Jadi Usamah bin Zaid, beliau adalah seorang sahabat dari sisi keilmuan yang luar biasa, sehingga ada hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau. Dan ketika Nabi SAW wafat, usia Usamah bin Zaid sekitar 18 tahun di bawah dia. Jadi sebelum Rasul SAW wafat, Nabi ni bawa dia ngutus sebuah pasukan untuk merangi daripada orang Romawi. Jadi berangkatlah pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala yang dipimpin oleh beliau sendiri, yaitu Usamah bin Zaid. Pada waktu yang berumur sekitar 18 tahun. Sehingga di bawah waktu dan sebagai orang yang kan dalam bentuk hasad ataukah akan iri kan, namun sebagian mereka nak kenal dia hati. Bagaimana karena Usamah bin Zaidnya muda-muda ni bawah dia, umur sekitar 18 tahun. Kemudian memimpin daripada pasukan yang dalam jihna daripada orang-orang senior dari kalangan sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Maka mendengar oleh Nabi alaihi salatu wasallam daripada perihalnya, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan kepada para sahabat untuk mengkritisi keputusan yang kali tetapkan, iaitu mengenai kepemimpinan Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memiliki kedekatan dengan Nabi alaihi salatu wasallam dengan kedekatan yang luar biasa. Tapi sampai ni bab watian ketika terjadi Fathul Mekah, daripada salah satu orang yang mencuri. Maka ni bab watian ingin ditegakkan kepada orang yang daripada hak untuk ikut daripada jaro, maka tu daripada pihak keluarga besar lewat Usamah bin Zaid gelobi Nabi alaihi salatu wasallam agar stop daripada hukumannya. Maksudnya pun agar baik hukum rian dengan koh jaro. Maka di bawah dia Nabi alaihi salatu wasallam pun kedatangi oleh Usamah bin Zaid, dan Usamah bin Zaid berada tentang perihalian. Maka bengih Nabi alaihi salatu wasallam luar biasa. Bengih Rasul alaihi salatu wasallam sampai Nabi alaihi salatu wasallam pegah puron ni ala bilung tentang permasalahannya, tentang hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, nak lebih long untuk baik lakukannya. Kan Nabi bengih ni bahawa dia. Kemudian Nabi beberapa waktu selanjutnya pegah para sahabat bahwasanya orang-orang terdahulu mereka celaka, mereka hancur disebabkan karena apabila yang melakukan daripada pencurian orang-orang yang mulia, maka hana hukum. Kemudian apabila yang melakukannya adalah orang-orang yang lemah, maka hukum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammad, jika Fatimah binti Muhammad iaitu anak Nabi alaihi salatu wasallam sariqat, itu mencu, laqata'tu yadi, maka laqata'tu yadah, maka Allah akan longkor daripada jari nya kepegah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang menunjukkan bahawa Rasul alaihi salatu wasallam beliau adalah orang yang luar biasa. Beliau tidak ada lebih-lebih dalam permasalahan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan dari riwayat yang dia sebutkan, dia menunjukkan kedekatan daripada Usamah bin Zaid dengan Nabi, sehingga pihak keluarga yang kerja lewat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Hingga ketika kalian Nabi kabeh ke Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, doa ba Allah agar Allah ampun daripada dosa lo. Jadi Usamah bin Zaid ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat, bersama dengan beliau yang daripada para sahabat yang katuk di tengah perjalanan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang menjabat sebagai pemimpin kaum muslimin ni, bawa dia kekan bawa Usamah bin Zaid, wahai Usamah, berangkat awak ron. Sungguh berapa para sahabat yang lain Abu Bakar lo hana pernah lo ngantau apa yang kali ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi Rasulullah perintahkan ron untuk berperang dengan orang Romawi, maka berangkat. Baik lin kono
Madinah. Sehingga ni bawa dia lebih luar biasa setelah berangkat bersama dengan sahabat yang lain, kemudian Allah beri kemenangan. Maka ni bawa dia ketika iwa daripada pasukan Usamah gemparlah daripada orang-orang yang ingin menyerang Madinah, karena setelah wafat Nabi SAW, daripada pada bawah kondisi manusia, sebagai orang yang haidam bagi jakut, sebagai orang yang murtad dengan membenarkan Nabi palsu, sebagai orang yang lain yang galang-galang nyoho tabluh. So yang menang dan yang semisal dengan. Jadi ni bawa dia karena keinginan untuk ingin merongrong daripada kekuasaan kaum muslimin yang pegang oleh Abu Bakar, sehingga ketika daripada pasukan Usamah hampir langsung diurungkan daripada niat, karena punya bahasa tanya mengurus Romawi mendang taklukkan li Usamah dan kaum muslimin berkat pertolongan Allah, maka kibanlah urung-urung yang selain jih yang tentai lebih ilmu. Jadi Usamah bin Zaid yang adalah seorang sahabat Rasul alaihi salatu wasalam yang mulia, adapun kemuliaan beliau kali dah sebutkan saatnya. Beliau mengatakan Arsalat bintu Nabi alaihi salatu wasalam, maka putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niba wadayan dikirim secara utusan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian sebutkan oleh utusannya, inna bni qad ihtidhar fajhadna, sungguh anak ulun berbegah oleh putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hampir meninggal, jadi sakit berat. Kemudian fa'arsala yuqri'us salam wa yaqul, maka Nabi pun kirim daripada yang utusan agar gebi salam kepada putri beliau, ya. Kerana putri beliau bunuh disebutkan, wahai bapa lun, pegah abah Nabi, bahawa saja anak lun yang kabrat hat, jajak segala kena. Ya. Kemudian Nabi SAW bawa dia dikirim kepada utusan, kemudian sampaikan daripada salam kepada GN. Maka kala Nabi SAW, inna Allah ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Kepegah oleh Nabi SAW berpesan lewat utusan ni bawa dia. Nabi kepegah sungguhnya bagi Allah adalah apa yang dia ambil, dan bagi apa pula yang dia berikan, dan segala sesuatu di sisi Allah Azza wa Jal adalah dengan ajal yang telah ditentukan. Jadi yang kepegah oleh Rasulullah SAW kepada utusan. Dan subhanallah merupakan kalimat yang luar biasa yang kepegah oleh Nabi SAW untuk menghibur daripada orang yang sedang ditimpa musibah. Sehingga butuh bagi seorang untuk ketika nah daripada musibah untuk terhibur daripada kan, takziah daripada hiburan, baik dapat damah daripada sedih hurian, baik dapat damah daripada hal-hal yang meresahkan daripada kan. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada dia untuk tabi kepada yang semangat agar kan betul-betul bersabar dengan pu mentang yang kagak oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kata falyasbir wal tahtasib, hendaknya bersabar kehabaan beliau utusanan dan mengharap daripada pahala Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang kagak alami. Tidak orang yang tengah berat daripada ni luar biasa daripada sakit kena meninggal, dan dia merupakan salah satu hal yang sangat menyedihkan, sehingga Nabi SAW ni bawa dia bergerak bersabar dan hendaknya bagi gedanya untuk mengharap daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang bentuk daripada khabar gembira dari Nabi SAW pada orang yang ditimpa daripada musibah untuk bersabar dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan farsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha, kemudian kirimlah daripada utusan li putri Nabi SAW ni bawa watayan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersumpah agar Nabi SAW kejak. Kemudian disebutkan faqama, Nabi pun bedah wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah, dan bersama dengan Nabi ni bawa dia yang kana Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi yang berasal dari Ansar, wa Mu'ad bin Jabal, dan Mu'ad bin Jabal merupakan seorang sahabat yang luar biasa daripada keilmuan. Maka Nabi SAW disebutkan a'lamu
Pemati fil halal wal haram Mu'adh bin Jabal. Pasal orang yang boleh memfaham dalam perkara halal dan haram daripada umat lain adalah Mu'adh bin Jabal. Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab adapun kisah beliau telah kita sebutkan tentang bagaimana taubat beliau. Adapun tentang kisah beliau kali kita jelaskan tentang keutamaan yang beliau miliki. Beliau adalah salah Sayyidul Qurra, itu seorang yang memiliki daripada pengetahuan yang sangat luas tentang Al-Quranul Karim, dan Nabi SAW telah menyebutkan bahawa beliau adalah salah orang yang memiliki ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW. Kemudian Zaid bin Thabit dan Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, wa rijalun radhiyallahu anhum, dan uringan pun sebagaimana kali dia sebutkan ketika diutus utusan oleh puteri Nabi untuk kerja bagian, kan Nabi pun kebedah kemudian kami daripada sahabat-sahabatnya untuk ajak ke dia puteri Rasulullah SAW yang tengah dirundung daripada kesedihan disebabkan kerana anak yang kena wafat ni bawa dia. Warufi'a ila Rasulullah SAW as-sabi, beruklah daripada mayat bak pangkuan Nabi SAW. Fa'aqadahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqa, maka beruklah bak pangkuan Rasul SAW dan nafas yang terenggah-enggah memang kena wafatlah punya bahasa dia. Fafadat ainahu, maka Nabi SAW ni bawa dia roi Ibrahim mata. Nabi roi mata ni bawa dia. Faqala Sa'ad, maka kele Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, ma hadha, ya Rasulullah punya. Dipuji ya Rasulullah nemu. Maka keberah li Nabi SAW, hadhihi rahmah ja'ala Allah Ta'ala fi qulubil ibad. Ini adalah rahmat, air mata rahmat. Ini adalah rahmat yang Allah Ta'ala jadikan pada hati sira hamba. Yang kali Nabi SAW. Wa fi riwayah, fi qulubi man sya'a min ibadi wa innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Ini adalah air mata yang merupakan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, yang Allah Azza wa Jalla jadikan pada hati seorang hamba, dan juga pada hati seorang hamba yang Allah Azza wa Jalla kehendaki daripada hambanya. Dan Nabi SAW kemudian menyebutkan wa inna ma yarhamullah, dan sebenarnya Allah Azza wa Jalla merahmati pada hamba-hamba mereka yang merahmati sesama mereka. Baik, ini dalam hadis yang kali kita baca yang luar biasa daripada faedah agar sira urang bersabar ketika gebi ujian oleh Allah Azza wa Jalla, bersabar ketika orang mendapatkan yang namanya kesusahan demi kesusahan, untuk bersabar terhadap benda yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sira urang sebagaimana kali dia sebutkan, mesti gebi oleh Allah Azza wa Jalla musibah berupa wafat daripada keluarga yang anak ataukah mak ataukah ayah ataukah saudara ke, hingga sebagian orang berlinanglah daripada air mata. Maka berlinang daripada air mata yang kan daripada sebuah hal yang tercela. Yang tercela pun iaitu ketika sira orang melakukan niyahah. Jadi Nabi SAW sebagaimana sebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sebutkan innal ain la tadma, sungguhnya mata yang roh daripada iji. Wa inna qalba la yahzan, adapun hati yang bersedih. Walakin la naqul illa man radiya bihi rabbuna, namun yang keluar daripada ucapan kita adalah perkara yang ridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya yang gebegah oleh Nabi SAW. Dan kira orang sedih hatinya lah sifat daripada manusia ketika wafat daripada orang yang cintai atau keharu daripada air mata. Namun yang dia ucapkan yang harus daripada perkara yang ridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanjit bagi dia bu niyah. Puikan niyah iaitu meratapi ketika sira orang lebih musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sira orang mesti meninggal daripada karib kerabang yang, maka yang gemuk luar biasa, suara dengan gemercik yang luar biasa, gemuk pep marah terhadap pemandang yang takdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu ada pemandangnya adalah perkara yang dipaharum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama kita. Maka Nabi SAW disebutkan dalam hadis arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukuhunna, wasajina daripada sebuah perkara
daripada perkara jahiliah yang nak daripada umat Nabi SAW dan orang yang hendak ditinggalkan. Itu tentang disebutkan Nabi SAW yang pertama adalah Sira orang al-fakhr bil ahsab, itu membangga-banggakan daripada nasab. Long keturunannya, lonyo, membangga-banggakan daripada nasab. Kemudian yang kedua adalah ta'un fil ansab, itu mencela daripada nasab, mencela daripada keturunan. Kemudian yang ketiga adalah istisqa bin nujum, itu sira orang kaitkan daripada bahasa dia lakar daripada ujian bintang lo kan semisal dengan ni. Kemudian yang keempat adalah an-niyah. Niyah itu menghadapi daripada kematian, menghadapi daripada perkara yang dialami oleh sira hamba yang merupakan musibah dari Allah, hadapi bengih dan semisal dengannya. Ini adalah perkara daripada perkara jahiliyah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan niyah idza lam tatub qabla mautiha. Sira orang yang gemuh daripada raya ketika gebi oleh Allah Azza wa Jalla, musibah bagi orang yang gemuh luar biasa, gemuh surah raya dah. Apabila orang meninggal lepas nak bertaubat, tuqamu yaumul qiyamah, maka ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan kepakaikan di pakaian dari tembaga, wal jarhu min al jar, kemudian kepakai daripada pakaian dari kudi atau yang semisal dengan jenis Allah puaikan musibah yang bila Allah Subhanahu wa taala, atau kahnya Allah azab yang bila Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang melakukan niyah. Sehingga firman hamba Allah Subhanahu wa taala ketika kebi musibah di Allah Azza wa Jalla, hendaknya dia itu bersabar dan hendaknya kembalikan mendung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali sira orang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang sira orang berburuk sangka luar biasa kepada Allah ketika gebi musibah. Kemudian terkadang kun ya Allah pun nak cok daripada anak lu, ya Allah meno, ya Allah hamdi. Kadang mengkritisi pun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya merupakan kesalahan yang sangat-sangat besar. Sira orang hendaknya dia itu berbaik sangka dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan hendaknya dia yakin bahawa Allah Azza wa Jalla akan mengganti kepadanya dengan perkara yang lebih-lebih baik. Sehingga saudara isteri Nabi SAW, Ummu Salamah yang sebelum menikah dengan Nabi, beliau suami yang bernama Abu Salamah. Maka ketika wafat daripada Abu Salamah, maka kekenlah suami yang kantor daripada Abu Salamah. Dia menunjukkan Abu Salamah yang luar biasa, takwa orang. Kemudian Abu Salamah adalah orang yang malim, orang yang istiqamah di agama, sehingga meninggalnya adalah suatu kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh Ummu Salamah. Maka Salamah berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, lebih daripada pahala dan musibah alun, dan ya Allah Nabi kan tu yang lebih. Subhanallah, hanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga luar biasa pujian yang gantung oleh Allah ketika wafat daripada Abu Salamah, yang truk pun yang lelaki daripada Abu Salamah, so Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. So melihat Umar dengan Abu Salamah, melihat Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang lelaki oleh Abu Bakar, so lebih mulia Abu Bakar dengan Abu Salamah, dan dia lebih mulia daripada Abu Salamah. Kemudian yang terakhir tu yang menikah dengan Ummu Salamah iaitu Rasulullah SAW, dan luar biasa gantung oleh Allah Azza wa Jalla dengan yang lebih good. Sehingga sira orang hendaknya betul-betul berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah Subhanahu wa taala gebi daripada keuringan musibah. Menasib salah sira sahabiah ni bawatian yang meninggal daripada anik adalah sebuah ujian yang luar biasa. Sehingga sira orang dituntun untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang gadat daripada persangkaan sahabiah yang kepada Allah Azza wa Jalla. Hana gemratu, hana ge laukan niyah, hana gemu raya hana. Tetapi daripada apa yang ditetapkan oleh Allah hana. Memang betul-betul ikhlas luar biasa terima. Sehingga akhirnya pun dia meninggal anik mertua yang tak apa, Allah Azza wa Jalla gantung dengan lebih. Sehingga disebutkan kita kurang untuk kasih 10 orang anik yang selanjutnya menjadi daripada orang-orang yang menghafal daripada Al-Quran Al-Karim, menjadi daripada para ulama yang mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilu khatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bersabar ketika gebi musibah oleh Allah Azza wa Jalla, yang memang harus bagi kita yang mendung untuk dah berusaha apapun yang terjadi,
maka dia harus baik sangka kepada Allah. Dan ketika Allah gebir kepada dia musibah, maka Allah ingin kalian kiban keadaan kedai. Pu kedai Allah uru-uru yang betul-betul beriman kepada Allah, atau kedai hanya dah mengaku-ngaku mandang. Sehingga disebutkan oleh sebagian salaf, al-muslimun idzal afiyati masturun. Sira muslim apabila kalian berada dalam keadaan tenang, hana gangguan sapu, hana ujian, yang tertutupi hana daripada keadaan yang hebat. Fa idza nazala al-bala saru haqqaiqim. Ketika kebetulan Allah Azza wa Jalla musibah kepada orang yang baru daripada keadaan yang kiban hakikat, kiban sosok yang sebut-sebut. Kemudian disebutkan, adapun sira orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla ketika gebir daripada musibah, sebagai kekuatan dan keimanan. Adapun sira orang yang munafik akan nampak daripada kenifakannya. Sehingga sira orang akan ada kiban kondisi kalian, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala gebir kepada kalian musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk amalkan daripada sifat ataukah perbuatan yang sangat mulia, yaitu bersabar ketika Allah Azza wa Jalla gebir kepada kita yang musibah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala gebir kepada kita yang ampuna dari dosa-dosa yang mungkin dia lakukan merupakan ketika gebir musibah dan berburuk sangka kepada Allah, yang boleh lebih dia untuk lagi ampun Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla gebir kepada kita yang kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala gebir kepada kita yang ketabahan tak kala terjadi daripada musibah. Mungkin nama yang Tuhan sampaikan di malam yang berbahagianya. Lebih dan kurang Tuhan lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.